Ghanaians, we was set Yakopa, our former president, Nana Akuffo Addo, Yakopa na chow. Ezi na Yakoko bunko to Yakopa papa na chow. Mami Mao akwaba emfa ombra Ghana nsem TV GH so wofreme adwoa searching. Ebusuafo ye kan Ghana amanpania omo abedi Ghana so a Ghana fo ebuli ne pa. His Excellency the former president Nana Akuffo Addo. Ghana fo ebuli na nya semketo akra atem didi ene den ne ho nyefe ni tie time chese nsem bebre na Nana Addo ne last time ne de na nye easy kra kamya kwese na obihia no kro betimi de acid ego ne so ni na ne se omo chese amembu no omo ehu so na ye na we can attest to the fact that His Excellency Nana Akuffo Addo befa akondwa from 2016 everybody NDC for more yedio including John Dramani Mahama His Excellency no ntimi nkasa till say COVID-19 ni bebo ma enyama started say basa NDC for nya no mo kasa ya omutu futu gu Ghana for enia Ghana for so anhwe enyama pa NPP abeya omo echere say dollar rate akosoro kenkenu boy de mokoni boy de nti omudi tu NPP aban egui eni youth ndi ye katem didi omo edi na nadu bia nkasa na ende de ye wanwan se na nadu kote na fie no emofa no mo call free SHS no do mo da na nadu ase no enye na nadu abema na nipa baako ne life chese ebe ye ya akanin to I want to so because of free SHS baako na nadu ediba NDC for amo akasa policy baako pe na baako ben e na mode amma Ghana ni badeshi enya so mfa so aside everything policy baako mpo enuwa mode aba Ghana for enya so mfa so yekoka ene Ghana for ti omo ani ayira enyen people na dey free maternal care buy enyen people na dey free health insurance national health insurance buy enyen people na dey free education buy free SHS enyen people na dey buy enso koka NDC for so onwana wonka wo NDC for so onwana wonka Ghana ha yeka onyabubura ye dikan region se fiba central region western region Ghana ha kwa the region be na wo ye fimi so omunye onya enya afo sebio na so abanya eba omo de policies ebe bo omo akasa abo omo ma na omo de omo so omo be o opedo mba be twa omo ntro omo ban so a ntro no omo ye na chese omo hu ne clear enso ma na omo fa yen for 4 years mu wie na omo san so metu futuru sa me jamfie na no se anoma wa bone tai no kuja to yan sese okusi ode na huja so wo medin kwasesa wo besa to ata ba na ma wo Ghana youth ni bi abepa His Excellency Nana Akuffo Addo chow yenti ese nsem no esi ekoi Ghanaians, we was set Yakopa, our former president Nana Akuffo Addo Yakopa na chow. Ezi na Yakoko bunko to Yakopa papa na chow. Ameka na okremin semo 2021 and Akuffo Addo who said play no the two coin impo private government we na omodi ye or the two coin kwama no nini amanfo cruise president fo kuku hia di nkomo no sabi fourth wom ebetimi etwa ne nkwaso ana ebetimi apira no ana ebetimi ade accident bi aiden aba anytime ena oye na adwen se enka parliament gintum na nkomonto new jet enfama government enfama aban no tie omonto ma no Akuffo Addo me say Akuffo Addo is the greatest prophet in Ghana. Akuffo Addo, he is the greatest prophet in Ghana because ohu Ghana dachi say Ghana ye dachi ewo ye ade ye di tu kwan ne enye ohu sa dachi no say enye dabi ebedi Ghana nya but it sounds say na opposition ebimu nipa no akwase na Akuffo Addo ye ne ho ya amanfo dodo na ahi nti asem na all no instead of saying ka parliament be jautum menyankofo bi amamu soriti anse Akuffo Addo jare play mu Akuffo Addo kofa player no jare no ni play mu na sembe bre na mo kato nipa dodo na tim e Ghana ha nti Akuffo Addo hu be ye hi nti ideas o de bae no parliament antiase na no kure wom ni se nko mo tiase
koto private jet and put the babema government abina and Akuffo Addo antina muda and antina muda because and come 3 years and I be ma jet na ba arrival and I say sa dan na mkokoto na come de mamu e be take come 3 years and say na come on sa be kasa private jet no na so Ghana for ni twhwe animu opposition for dem ho achim and Akuffo Addo odiga o man sika odu o man sika me say Akuffo Addo sa time no Prophetic bia ni ho na me bia na ni man hu say ne papa yi kan sabi nyansasem ya da ebebo o man Akuffo Addo saw the future. He saw the future, but people never believe him. What I say, ni pasori tiano because now impe Akuffo Addo asem. Hey, me you for politics kala ne to nchen o. So political space na say you to nchen. You have to be fair. Like be kasa say we Ghana ni na fa we NDC no people no to. Ghanaians, we haven't been fair to Akuffo Addo. Your time papa ne too much. But ne be na why. What I say, this idea ne buy no. Senka Ghana 40 ase so sa idea ni ma. You see kasana nyambra sem yan kansi. So you just imagine say saja to we sabi ye minister si too far we must sabi for fianto ata e ko jamugu baby. Imagine if the president of the land etimubia imagine oyenye kese de be ma man we mu. Adentina ya mama ya John man we hu na munjai mi wo party we say mahama abaso yi opa mahama so so say okoka ade papa bi di aba you get some people will stand against him. You see, these things are not helping the country. Enti ya munjam political colors and fan to baby and Ghanaians, we are not fair to this man Akuffo Addo. Akuffo Addo is the greatest prophet in Ghana. Ohudache no but Ghana for tiny nti Ghana for anjina semantum because they were wearing political lens. So oman jina ntum na omo yiyo na akura di na tem ena na do di esika ena na do di esika na do di esika obisi odwale plan mu wan na sabi me kura meti sabi Jimmy for ben do ko hand place okodwale mu keke ade wo Jimmy. It was never true. But they painted this man so black to the stand. People started hate. They said, "Mamen can China TikTok one me imagine." They said, "Oh, you painting the black, and my nipper be tiny too much. Why?" Tell o mine who say ina o mine ba. What I say, be Ghanaian. Put your political lens away and be Ghanaian, be proper Ghanaian. What I say, God bless Ghana. Edi besina no wada nyankopon ase ewa nimunyam sha John Dramani Mahama ehye se ensam a ye kaaye ye mu bia ne ye hunade ekọ akiri ka kire wo man se ni ye Mahama gina paso kan nyina kire Ghana fo ye nada ebia ni ho a wode be ye adwuma no me se ka ye mu bi ni ye ka fa John Mahama ho no ka amem se ne ye ne ye hu ya kebia yemu bisabri yesiye nye yehu ya your voice out to kira o man say yenim John Mahama from 2010 edibesi 2016 ebra ye to aba ema a late president may he so rest in perfect peace ema no a odi free mu a tumi bedi John Mahama nsa onya asase de mampani asase de mampanin die asase die yenimu kwan ode ye faaso yenimu kwan a John Mahama ede ye faaso wa ese Elimelech afena ba a obenya adidie ewi akire yehunu kwan a Elimelech ede nyankopon krofo faaso John Mahama ene yenuanom a efa Akuffo Addo ho abufuo no mu yeso omo beso Mahama ahwe ye nyina ye hunu ye beto aba owura bi minimo tontokrom ne sprinters be duo no ba kokora wa manantu ne ni nyina gugi etwe mansofo atikuma se kotontokrom koto aba ati Akuffo Addo ni nyina ne se Mahama se ono de oba Akuffo Addo chi China ni ma no konkrom no wa chitima muni onye ne sa
obeyi timamufuo no matu mu good mahama e ka asem wi no o promise ni full soldiers say asojafo na Akuffo Addo do mo bla galamsey no nya no de beye no mu boa no ma ne wene power omo no de ombedi djuma ene police ya mu hunu wo mo no enye rare police o 70% of them eye nipa bia even JHS kroman wi ene ya hye omo police ntare no matu agu mu so se mboboro eji mu mfidie intimidate mu wo site sa na wi asete Sabre ye shafi yasi yabosume nwotwe ne ewo mu ka wonto ya wato private car ba mienu miensa enan ene mode mo scavators begu vie mo tonton mode Akuffo Addo ho abufuo koso mahama ahwe mahama ene ye nuan ma na esifu su obi a wuwie suku tina afie emfiichia pi oso wonfa wadwuma alawa na woje bo ho bra obetwa mu se enumpo bemana lusu a onusu okotwa no ho bae a wo se wo sofo se wasesa koto abama no Yesu kura bonsam eyi ni maaye no odome no Yesu Kristo oba yese agenkwa oka kire bonsam se ewo mu se ne ye wo mahihye na oba de na emom nipa obeyi mi Kristo ama no se ya nwonu mpa nkeye wa ma bonsam akwanya biem wama mahama kwanya mpirino don mahama akwanya mpirino ne yewuko mu nyina wo so da so ogidie ewo mahama mu eni ye nyina ya wieye kokwa akuafo afi na mukuna snap ne enkosua ne nkokọ bodua munya hunu hwe Akuffo Addo be fa koko from 3 point something as a 4 point something e de 31 million mo se wanyai wa ma na yiri Rebecca ama mafuo mu amesoa ama mo ankobo na boye enu ntino mo beto abeti ya no ene John Mahama wo se wo be makoko kuayo aye fenti yankopa asase no wo de 128 cities na to koko wo de 128 Ghana cities na to koko eye se Mahama asha yena ne ye na tamfo ani ye bom kokono ene munyam na wona enya agidie wonu mu no wahye moni wuo ye nuanum police soldiers